Ya singakhuluma manje. Right. Puti, yeah, we welcome you today. Show sibona ukuthi inhliziyo yakho ebuhlungu ukukhona okwenzekalayo okwenzekile phakathi kwefamily yakho endlini yakho. Sicela ukuthi usichazele usitshele kahle ukuthi kwenzekalani. Yini into ikwenza ukuthi ufike la uthi ngifuna ukukhuluma iproblem yami ngifuna ukuthi ngikhulume iqiniso uzo ukuthi izinto lezi zangabakhathi zibe lula. Kwenzekalani? Okay. Into yenza ukuthi ngize ngifike khona lapha kini ifiswe inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngaphuleka disappoint unkosikazi engishadile for 18 years nginayo emshadweni. Kwenzekalani? Unkosikazi khuluma ungaya phambili khuluma. Yeah, ngithi khona nalo nkosikazi into esiyenzakala ne so wasuka wabhedwa izinto eziphume endleleni waqala indaba zomjolo. So usaqala kahle ne. Uqale ngebusiness wathi ufuna ukwenza ibusiness. Ibusiness kade lokudayisa amasi, edayisa abantu esingena nabo echurch. So xa kusenjalo nje wagcina sekaphumile kulabo abantu engasangitshelanga ukuthi abasadayisi bonke. So kwathi kuhambe kanjalo waqhubeka edayisa amasi kancane wathi imali ayisekho kamnikeza imali yokustarta. So imali yakhe seyincane ngango-500 rand ukuthi aboost ibhizinisi. So ngamnikeza ibhizinisi ebhizi to push ibhizinisi ngokuhamba kwesikhathi wasihlala lapha eSunside. So bekathengisela eSilas Street kunabantu abafaka amabhaki lapho abahayisa amabhaki. So ngokuhamba kwesikhathi sengicala ukuzwa abantu engibaziyo ngiya nabo ekhaya lapho sebecala ukungitshela ukuthi hayi atufazi zakho Paulo lamasa za Paulo la ngaphansi kwenzakalani. Yayizwa then kese ube njalo ke hayi asiqhubeka abantu bangitshela ukuthi hayi phela lo muntu lo sekajola lapha emabhakini. So ngelilanga yemsebenzini zange sahambe emsebenzini ngihamba ngayomchecka bangifika lapho badayisela khona ngathola ukuthi akekho. So mangimfonela yena athi ayukhona lapho mina ngilapho. So ngathola kulomnye umfana oyedayisa lapho umfana khona athi ayakekho uhambi iphumile. Lo mnye wabathi uAdmire. So lo babathi uAdmire bekajola naye ejola le ndodo yomuntu. So hamba kwesikhathi aqhubeka lokho lekisisa indaba sibaziningi. So kulomtshana wami omnye ohlala eMamelodi elela malanga uyamfonela ukuthi kanti umalumekazi ukuphi. Hayi ukhona udayisa amasi nangimfonela athi hayi ukhona eSilas athi ngibone lapha eMamelodi la ngihamba lo mnyubaba betry ubaba ngona hamba ngehontayi engathi Stefanyane Grace wonake. Kodwa ngendlela engibabone ngabona hayi ngibone ngathi hayi laba abantu maluma ukho right ngathi umjolo lo disenzakala mara kangibonanga. So hayi waqhubeka indaba zakho nabantu beke bezireporta. So wasosingisho kwaya kuhamba kwesikhathi umntana wami wasengitshela ukuthi hayi umama lapha dethi mawungekho semsebenzini nisebenzela kuphi lo. So wantshela ukuthi hayi umama dethi uyajula lapha ngifike ifoni yakhe. So ama message mayengena nyawabala wonke. So ngasuka lapho ya umntwana sekabona into yonke mayedlula lapha iyayibona yonke uyayibhala. Umntwana sithi hayi dethi ngicela uyekele ukunikeza umama imali yama-grocery. Wanginikeza imali ukuthenga i-grocery. Lo mama wathenga ngamnikeza 1700 thengela abantwana i-grocery. So lo mama wabethenga i-grocery less than 500. So umntwana wantshela ukuthi hayi dethi umama uthathe imali wanika i-boyfriend yakhe abathi uAdmire. Lo mfana lo mntwana wakho lo wemfana ule minyaka emingaki? Intombazana leminyaka engu-17. Intombazana yo. Yeah. So lo mntwana uthe kwenjalo umntwana wamlandelela umama lo mngani wakhe. Bambona bathi babembona lapha endawo kusesani park mode lapha esihlala ngakhona. So uthi wabembona enikeza lo baba imali eqeda lapho beyagana. Bahlukana. Abantwana uthe makasuka lapha abantwana bambona bamtshela ukuthi mama kwenzakalani. Then umama waqalulwa labantwana wathi hamba lingilandele kenzani kanjani ngathi abasazwana mayentshela lo mntwana wamontombazana. So izinto zonke waqhubeka entshele lingiba nje lo muntu akajoli lo muntu oyi-1 ujola nomunye futhi umfundisi
umfundisi abathi Pastor Marshall. So lo mfundisi lona manje emabhakini ngale banjela ukuthi hayi kulomnye umNigeria ojaluke lapha ngebhaki asibonanga kahle lo muntu angathi uyajoya lo nkosikazi wakho la. So uthi abathi befike khona ngale lo baba uthiwa ngu-Admire wagcina sengathi abasazwani nalo mNigeria lapho embone ehlale efika kunkosikazi wami lapho. So uthi unkosikazi ngatshele lo Admire athi hayi lo ngupastor esingena la e-church kanjani akuna lutho. So kuhamba kwesikhathi ke siwele lapha ku-Admire. So kuthiwa hayi lo Admire abantwana bazomlandela futhi ekona imessage ondaba athi bayibiza bathi seduze nase-house 22 khona lapha eSunside eNezi Street. Bamlandela abantwana bambone no-Admire siyangena lapho besiyabhuka besiya kwezinto zabo zokungcola. So abantwana bamlinda bayaphuma abantwana bam-approacha. So bamtshela ukuthi sizotshela uDeyi. So lo muntu engikhuluma ngayo unkosikazi wami uNomaqhawe Ngulube. Nomaqhawe Ngulube. Nomaqhawe Ngulube ngosibongo sakhe uyalapha eGwanda ematsheni eSabasho. Bara ngesibongo somshado uNomaqhawe Maliba. Okay. So lo mfundisi lo lo mfundisi lo mawuqala ukuzwa le indaba ukuthi umfazi wakho vele soyajola no Admire uyile wabuza uAdmire na ukuthi uhamba kanjani? No mangifuna uyambuza Admire mangifika lapha abantu nabalapha babona bathi hayi wena jama kancane ukuthi umbuze lo muntu ngoba uzojabulisa nje. So azange ngisambuza mina ngima-approachana. So abanye abantu bam-approacha khona abanye abathiwa ungwenya lapha emabhakini nabanye nje bam-approacha labo nomeni ngoba kuthiwa kwase uvuka umsindo ngelilanga khona uba kuthiwa ungwenya kuthiwa wambuza wathi hawu khona uhamba uthe abantu ukuthi khona nalo mama lo dayisa lapha wena ukunikeza imali yonke uyakwenza into yonke oyifunayo uma ufuna imali iyakusiza wena uhamba utshela abantu ukuthi lo mama ulala naye ema-guest house. So kuthiwa wayewenza abantu amavidiyo besenzise sibe bonke ungcola nje konke nje. So babekhuluma lapho batshela ukuthi hayi lo akusimama lo mnyapha ngihlalele nje imali nje phela emspo zebantwini lapho ekhuluma kanjalo. So lo mfowethu waseqala ukwata lapho ngibuya naye ekhaya yikho ukungitshela kwakho ukuthi hayi lo mama lo ayimnanzelele lo ngakho right. Hamba kwesikhathi umtshana wami omnye ohlala eMamelodi ade nguTedu wayembonile. So bengisebenzile eMpumalanga wawe emfonela ukuthi umtshana wami uyagula ngathi hayi hamba kuyomthatha uze naye lapha endlini lapho esihlala khona. Wangihambela amangu wathi uhambe noNgwenya lo baba onguye wayentshela izinto kanti yena uhambe le boyfriend yakhe. So wathatha le mali engango-600 wesithi uyichargile ukuthi bayidla le boyfriend kanti ngemoto ye-boyfriend akwafika watshela umtshana wami ukuthi hayi ungakhuluma ukuthi sibe ngale moto uhamba lo-Admire please ngicela ungakhuluma. Wafona lo Ngwenya athi ungakhuluma wetshela ukuthi wena obuye usuphikha umtshana wakhe bangakufoneli. So uNgwenya wangifonela wangitshela umfazi wakho ukuthi khona nangingakhulumi kodwa mina ngihambanga ukuyaphikha lo mntwana. So uhambe i-boyfriend yakhe naye uyayibona. So indaba yakhe lalo pastor mina ngayeke azange ngisam-approacha ngoba hamba kwesikhathi umtshana wami umuntu wabe eboleka imali kuye yena unkosikazi wami ebolekela lo Admire sithi baba wakhe uyagula ekhaya eZimbabwe. So wamnika imali engango-1,000 wayithatha wayinikeza lo baba wathi uhamba uya kwesikhathi behambe abuyathatha isikoloto kuma-club ahambe enika lo baba u-Admire imali. So into besenzala uchapha nje konke obekuyenza lo mama lo. Mina ngihleli la endlini mara ngizithulele nje ethe ngathi angiboni yabo. So ngokuhamba kwesikhathi-ke lalo pastor kwase kusenzakala kanye uma ngiqala ukumbuza ngalo pastor last year it was November le hayi upastor lo angimzwisisi into yakhe le angiyithanda uma kafika lapha lo pastor uyafika athathe intombazane yami esibononi na-17 years ahambe naye mamakahla hayi barekhode music bamsiza kurekhode music ama-video music wathi endlini yakhe khona le Cosmos City. So umntwana lesikhathi uhamba nje lo baba lo nxa ngifika ngabe uyangibamba. So mina ngisafuna ukuhamba ngiye le upastor omNigeria upastor Marshall uyabona. sekafuna ukulala so lo pastor lokhu befuna ukulala nomama nontwana bonke vele. Ya uqale efuna ukulala lo mntwana wagcina athi vele la lo mama efuna ukulala labo boyi-2. So kuhamba umntwana wathi bona mina lo mama sisazwani ngendaba zikapastor umama uyajola la lo pastor.
so check-a kahle ukubona ukuthi kuyenzakalayo so ngokuhamba kwesikhathi ngilokhu ngibheka hayi ngaqala ukunanzelela ukuthi hayi into le ikhona uma ngingena nami endlini uma ngibuye emsebenzini ngamthwala lo-pastor aphume fast ahamba ngale lezi uyayibona so kuqhubeka kunjalo linamntwana nje ukuthi ayithe lapho umama uyangifosa ukuthi angihambe lalo pastor endlini yakhe manje indlela engakutshela ngakhona mina ngitshela umama ngathi uma-period angifuni ukuhamba kwalo muntu angikhoshwa ngafika ngalangiredeke kuzakwenzakalani uyayibona so nangathi hayi wena ungayi kwenza ukuthi umama wakho ngikwazi ukumbona uzokwenza njani so mina ngabe ngisuka ngihamba ngibuya ngathola umama wakhe ubesekela lo mntwana wafosa umntwana ukuthi ahambe so umntwana wathi hambele kathi kwakungelani next wathi esihloko ethi wamtshela wathi kanti uthi ngale yayi indaba esakhuluma ngayo leyani umntwaneni wayibona umntwana wathi hayi umntwana nowangifakela i-SMS wathi I'm not safe lapho engikhona lo muntu lo ukhuluma so ngathi all right okay mara kulanto ezokwenzakala-ke umtshela ukuthi yatshela udedi manje yayibona ukuthi wabitela kanjalo uphasana waqala ukusaba yayibona ukuhamba kwesikhathi unkosikazi wami yena lo nomaqhawe malika then mina ngicala ukuthi bayajola ngibona ukuthi seka-serious ngalo muntu sekahlala kancane eyopasta amashadi so kwathi ngesinye isikhathi wahamba lo pastor amashadi mina engangitshela uma ngibuya mina ngiyafona ngithola endlini abekho ngiyafona ifoni akayibambi unkosikazi akayibambi singiyacabanga ukuthi hambe umntwana wami ebuhambela lo pastor amashadi sithi umntwana wayenikeza inamba kalo pastor amashadi mala ngimfonele uma ngimfonele upastor amashadi wakhona athi hayi sisejimisini labo kanti abakutshelanga ukuthi bona sizohamba sonkeni bathe bafuna uyabona usister yakhe yangasisi yakho ufuna urecord music so hayi mina ngayithulela bathe buya umfazi anganje kade besejimisini ayithulela beyasangababuze yena upastor wafika engitranslate wathi I'm so sorry what happened my brother ngathi no this thing when we are used to do it ngoba uqaleni ngathi ngisebenza ngiyekho out sabo binoni wathatha abantu abam for 2 days ihambe le family yami ela endlini yakhe wathi khona umfazi watshela abantwana bangakhona so lo mdala wangitshela ukuthi hayi ndisabe for 2 days yebo sikhona le kupastor mashadi wari into engiyibona isenzakala between upastor mashadi nomama inyasola khona into enzakala ube careful lezi izinto zonke lezi zikhulunywa nentombazana nomntwana wakho wentombazana yes bentshela umntwana wentombazana so kwahamba ke kwathi khona lapho nge-New Year's Eve waphuma yena lo mama wathi khona yena baya enkonzweni khona le Mamelodi abopastor khona lo pastor lo hayi ngayithulela wahamba so uthe khona ngale ngazo zabantu bekhuluma ukuthi hayi ubonakale kwenye guest house bebonke la lo pastor Mashali bayikuhle guest house eMamelodi yabona so wayebuya ngabo 10 ngase ngibuza ama founders e-church yakhona beza la mangibabuza bathi i-church yaqala ngo6 yachayisa ngo7 so yena wazweza ngabo 10 uyabona so then ukuhamba kwesikhathi ke then ngathola la mambo yemsebenzi ngabe ngithola kule bed lapha endlini ngibuza athi bed le ngabana athi hayi bed le upastor Mashali uyinike ngabelungu so abelungu bangikhona bathi ayithatha manje uthekala lapha ngayisakhona nakayifuni ibed so wasenginikeza yona so nathi no I don't like into le ukuthi khona upastor Mashali bezisisi lapha ezokunika wathi hayi makunjalo ibed uzoyinikeza umama uzoyinikeza mama wakhe yayisisi Hello? Yes, ngiyakuzwa. Mama wakhe. So, ngapha kwesikhathi ke athi okay mama wakho kaza ayithathe le bed uba ngiyifuna. So masihlala kule bed kwena ngama ngibuye emsebenzini ngithole seyikhiphile uyifakile. Ifaka kanjani le bed? Asayilala one day. Abantwana belala bengalali, vele abasihlala lo mntwana ona 2 years alale ethuka vele kabuhlungu. Bed wankona nganthe umbheda lo awukho right. Yabona. Athi okay hayi ngibonile awukhipha lo bed. Then into eyenzakalayo okunye futhi mangicheck ayibe ngithola ukuthi upastor Mashali lo lapha pastor khona ku wathi luthako ku-church so kulama donations ababanika wona so uyakhetha impahla athatha impahla lezi abuyazonikeza unkosikazi wami manje ngiyavula i-order of ngithola ukugcwela ama-braai ugcwela ama-penti ugcwele amarogwe kulezi impahla zikhethela umama wakhe lapho ezinye ezinkulu so mangimbuza yena athi hayi lezi zinto lezi akozinike for donation uthekala umuntu onozonika so ngase hayi ngiyasifuna nathi manje uzothathela lama brand amaphenti kwenzakala yabona kwahamba esinye isikhathi waba ngekho
so makabuya sathi sihlele umntwana omncane wa 2 years wabevula lapha kwephesi yakhe mayevule iphesi yakhe wayokuphuma amakhonto yabo ngambuza amakhondom la abuya kuphi lapha endlini singasebenzisa amakhondom uyabona so athi hayi mina ngazi wathi maybe naye ngulo umntwana omdala wathi hayi mama anti ngeke ngakubuza athi amakhondom leyo nathi ngedwe akade so ngakubuza udate uzofaka njani into zawudate usebenzisa lezi zinto azifake kuwe njalo ebhegini akade uhambelana mama uye kwenza ukuza ngababa uyabona so wahamba kwaba njalo ke into esenzakala lapho ke lo mama kahle vele endlini ubengasayenzi next uyabona for 2 months yonke engasala into yenza kwakhe bese WhatsApp phela hlale faka ama headphones my answer phone yabona uyaphuma ngaphandle engasakhulumi nawe vele engasakhulumi nathi engasalali ngawe vele engasafuni isex vele kuwe hayi vele mina ngayala sengibona ukuthi mama lo uyajola sisiqala ukuzwa ngamtshela ngathi hayi mina hayi abesikime kancane yabona so wahamba ngesikhathi so bathi sokusondela kwabamalanga sekusiza ku Easter khona lapho wathi ufuna ukuthi yani wafuna ukuthi silale mina ngala yabona bangiposte silale mina ngala yangithola so kuthe kwenzakale njalo lo mama lo uqala wathi usethola umsebenzi eCentury wanje ukuthi usebenza from Monday to Friday so akavuke ekuseni every day isithi eCentury so mangibuza umngana ke ngase kahambile kwamanje umngana kade hayi lo muntu akasebenza on the Wednesday so kuthi makaphuma la wese boyfriend yakhe abe sometimes lokungena abuye sometimes abo 4-5 sometimes abuye ngabo 7-8 ogcineni wathi sesithi hayi yabona so wathi le stories zakhe vele singasaqeda ngathi yayibona so abantwana bathi basondela kuye lo mncane emphushela ngwamphushwa wamle mazetafule umntwana efika kwakhe ifoni esifonini lo mntwana we 2 years lo so laba abanye vele athi ngasabafuna eduzane wathintsha ipassword babeshiya ipassword umntwana esikoleni ama-email akhe ayengena lapho into zesesikoleni wagcina eseblockile yonke into yonke so wathintsha lama-password efoni engangimthekele yona so lo esekubonisa vele ukuthi umuntu lo awuyajola vele so kuhamba khonapho lokhu after sengimthole endlini vele ngimthole endlini so labo building ama-security bathe bantshela ukuthi hayi lapha ngathi asisaboni kahle labo pastor lo ngimthole lapha bamba umfazi wakho phakathi emotweni lapho ade ngena ngeveni phakathi bamvulela njena wathi wena wathi brother yakhe etshela ama-security yabo so bamthina ama-security bantshela ukuthi hayi bathi bam-approachile bamtshela ukuthi no what you are doing is not good lo mfazi womuntu yabo so hayi ngambuza yena wahala wathi banamanga lama-security abazi bathanda amanga ngathi okay not fine then ngathi wena manje uyamalaye ngaphandle lapho namalihlukana uyamnike wahala ngihamba caretaker wantshela ukuthi be careful upastor lo ngena la ungathi ujowa lo mfazi wakho so wabe yenzela wabe rewanda amakhamera so ngabe ngibona emakhamereni into yonke ukuthi okay ukwenzakala so abe ngimthola futhi ejamile ngaphandle elabantwana khona efacebook yami labanye ade sicula nabo umakhelwane yabo so ngabe ngitshela omunye intombazana ohlala ngaphezulu ethiwa uSeth Mubisi ngathi ngicela utshela ubaba lo ngathi siqede meeting yami ngiyamfuna ukumbona so lona wamtshela mina ngamjabela ngaphansi egate encane ukuthi bebuza sekaqedile ngimbona angifuni uthe sethi uyaphuma ngeveni kwiveni yayiphakathi sambona kumakhamera ngagijima ngamvimba ngamtshela ukuthi no what manje ngiyazi yonke into isitori sokuthi uyajola nomfazi wami into yakho lofuna yenza la I don't like it wathi hayi mina hayi bangicambela amanga mina ngathi obani utshelwa yini ngitshela manje yabona so kuthe kwenzakale njalo hayi ngahlala ngayithulela wathi mhla ka-4 kwakungesaturday inkosikazi wami wahamba wayesebenza enze function wayebuya ngabo-10 wabuya ngitshela isitori yake ngilahlekile wathi khuluma into ezingazwakaliyo velayo athi okay no it's fine manje then kuthe kwenzakale lapho-ke sesekusuku silele wabedreama khona lapho esithi still need another kiss yabona mina ngamvusa ngathi kanti uthini umntwana lo i-firstborn wayezwa laye ngapha eseromini lakhe wabuya wazofika lapha emnyango wadadethu wasifoyibona ngathi hayi nalo muntu lo wathi ngithinyese ngasazithulele yabo so ngamtshela ekuseni ngathi wayodreama uhaga abantu uyafeba wena yabona so wathi hayi wayala then ezi-4 wathi uya kumama akhe ethi mama kuyagula bekuyi-Easter eholiday ngathi no angeke usaye ejinsini ngoba
manje kumele sihambeni sonkeni siye church siphele i-Easter se-church sonkeni sathi siphakathi e-church wethumela i-second born intombazane yami wathi hayi yena sekahamba sesekumamakhethi umama phi yasesitena amsa ezedlini kanti yena kayilapho yabo bantu uyabale uya ku-boyfriend yakhe baye hoteleni lo pastor washaya so wahamba ke wathi esehambile wangibloka mina efonini ifoni semblokile sasebenzisa amafoni abantwana ngabambi bazofika umtshana wami intombazana bejala ufikele endlini samfonela ngabo-10 safaka ifoni ku-tracker yathi Cosmo City umntwana wami oyi-first wahladeni lo muntu akekho eJingston lo wayibamba kwesi-2 sakhuluma naye abantwana bathi acela ukukhuluma nogogo wathi ugogo abantwana wasekaleni wayesicela ukukhuluma lo mntakamalume wabo wathi ake sinambuza athi wayindawo leyo kuyingathi quiet athi awukwethi into angiyazi bomama kunokwazi umsindi waye ku-quiet so wathi hayi ma ungaphilike fonela umama nawathi ayimfonela umama wakho wathi okusalayo wena usemjobeni yabo wakhathi ifoni ekuseni savuka samfonela ubamba ifoni wagcina sekayibamba ifoni sokulethanyana akhe kancane nje ngoba basasesilobu sesifona le ngamakhiyona azange amjabulise wambuza ukuthi wathi hayi ngisemashopini simukhuma nogogo simbona ukufosha uqinisile wathi nisemashopini right through hayi wazi wagcina waphela lapho then kuthe ngabo 11 nami sesibona wafonela kugogo wakhe wathi hayi zwana ke mntanami qinisele ikhona umama wakho kafika kodwa ufona uthembi ithele ukuthi nawe ungafona ngithi khona yena ufikile lapho hamba walala kumngane kodwa ukhona akazange abe khona na asamnyeka uthe ngabo 1 afona futhi ugogo wathi hayi uthe usendleleni uyeza so uthe ngitshele khona lokho wathi alright hayi ngathatha yami ifoni ngamfonela vele wayibamba wathi hayi ngisawashela umama ngikutshiya ayiyele ngiyeza ungasikani wathi okay alright isakho kwamnanya ngahamba ngabo 1 yabephuma so ngaba late hayi indaba yakho yabona umntwana wabefona akhe futhi omncane le-second born wathi wabafonela ugogo wabesithi wafonela yena actually ugogo wabesithi hayi wena wathi khona naye ugogo usekawashela ugogo uzoqeda abuke sekhohle ukuthi ukhulume ngini sahlala ugogo wabesithi hayi lo mdala wafona una-17 years ugogo wathi hayi nangu vele sekaphuma manje uthe after 20 minutes wabengene from Kingston to Victoria eSunside wabengene ya ake ngimbuza phela mpaka bengisekitchen ngiyambuza ukuthi kathi ubuya kuphi yabona aqala ukufika ngolaba ngoba nama-chick asambuza kathi wathi nayisinamanga wathi fonela umama lo i-Facebook notokathi asingafoni ngefoni yakho asifone ngale foni wabefona umama zabo wayibamba umntwana wami wambuza efaka ku-loud speaker wathi khona yena wathi umameni nakakafiki lapha wathi khona gogo umama ukhuluma iqiniso ngumuntu omdala umama vele lapho ukhona mbekele kakho wathi hayi umameni vele kakho lapho emameli wathi vele kafikanga la ngifone wathi ngitshele khona lo kafikanga yena lapho wathi mama anakhathi ifoni so nasembuza ukuthi wona uye emjuleni uya kupastor Mashadi ifoni yakho esithi Cosmo City waqala ukulwa naye aqala ukulwa lapho waphindwa le ntombazana yami na 17 years yabona so mina ngathi hayi ungalilo mntwana uyekela le ndaba yakho wena umntwana wathi into zakho sezizinengi kakhulu mama ujola ngapho ujole ngapho awuhamba ujola abantu bahamba sebeba besihleka lapha ezitaradini asakho nokuhamba ezitaradini ngendaba zakho so mama into yakho leyo yenza Mashadi hayi ingcolile lo mama lo neminyaka emingaki unkosikazi wami unkosikazi wakho lo jola una 40 years and then wena naye nabantwana abangaki sinabantwana abawu-3 mina naye i-first born yiyo le ye-17 years ya i-second born una-10 years then i-third born una-2 years so utsho ukuthi ushile lo mntwana we-2 years kuwe vele wabaleka wahamba ya kuthe kwenzakale njalo ke mina wasokubiza umakhelwane wabuza wavuma ukuthi hayi yena uyajola vele yena kunomuntu wakhe bayajola ihlaliswe phansi nabadala lapha abanye basebhedini abantu abadala wayivuma le ndaba nathi okay sifana abadala usuthi manje njengoba situation kanje manje ubuye emjobeni so uzokwenza njani yabo mina ngathi hayi mama yazi mina angifuni ukuthi ngikubandezele ngoba usangathi usafuna ukuthi uzijabulise so wena kwamanje uyela emjoleni wakho uhambe uye khona leyo uyezijabulisa yabona so yena uthe kwenzakale khona lokho ke wahlala ngaphezulu wajika weza
sifika imwancela ayisingene lapha ebhathi sikhuluma uma sifike ebhathi siyakhuluma niyambuza nkahle kahle ama-boyfriend la akwenzelani abogijima ngabo naloku ukwenzelani lo muntu wangikhuphela irobho wambonisa ukuthi ungithengele ibhrayi wangithengela iphenti wangithengela lo ngamaphusho okunye nje kwecathu so into angibonisa njengomama wasekhaya wena kumele uhlala abantwana into yenza ilunganga khipha lezi zinto njengamanje uyangithola wazikhipha-ke lezi zinto ngathi ziselanga azithatha-ke lezi ngathi thatha le rogo uligcoke uma ufuna ukuhlala nayo so azange asalala lapho hamba wana komakhelwane ekufo usebeni ngoba thina sihlala lapha e-flat Sunside so wahamba wayakhola ngale ngaphezulu ekuseni bathi makafika lapho umakhelwane base bayikhuluma bathi wavela wathatha ifoni wafona ifoni yomntwana abo sesithi hey baby come and take me hey ubaba kaBeauty uyangishaya ngigijimisa ngombenzi ufuna ukungibulala iflat yonke le ngigijima ngcunu ngagcokanga bathe khuluma manga so bamthathela ifoni bathi ungakhuluma manga khuluma iqiniso bamtshela ngekezele boyfriend yakho le kulande la wena uzasuka lapha ekuseni emsebenzini uma utshayisa emsebenzini ubuye sihlale phansi ukuthi sikhulume wavuma wathi eceda lapho abantu waphuma ngabo 5 ekama manga uthi yasebenzisa ingathi kasebenzi kasebaleka iboyfriend ashithi ayimlandi wathi wahamba zangajike kuze kube namandla zangajike uze wajika last week Thursday esekeza ehamba nesister yangasista yakhe necousin yakhe bathi bazolanda impahla nabantwana ngoba ngase ngimreportile kuma-social worker ngamreporta futhi family court ukuthi wabaleka wanishiya nabantwana so babemfuna abamthola kezi so weza lapho sikahamba le yangasisi yakhe ishawuda intshela phambi kwami ukuthi intshelo lo muntu ukuthi awusamfuni intshene wahluleka ukukhuluma wayehluleka uthatha abantwana wazama uthatha lo mncane lo kamnezi yangasisi yakhe wehluleka ngoba kwasokulabantu abaningi lapho yabona so wahluleka wahamba eseshawuda akhe naye ngathi hayi zambe sohlangana ekhodi after 2 hours nabe ngiphumile ngeza sebefona amaseko ukuthi lo muntu oseka kabuyile uhamba legilingo nawantengela abantu yabona isiza nabantu efletini manje ebafuna ukuthi abantu bayenzani labantu sebathekile ukuthi baze lapha bazothatha abantwana ngenkani bashiye bangidukule mina yabona so wayehluleka ama-security bafonela amaphoyisa wabona sebefonela amaphoyisa babengavumelanga ukuthi angene phakathi lapho kuma-security wahle watshela abantu abana wathi hayi lo muntu ufonela amaphoyisa asambeni nyamazi bahle babaleka abahambi yabona so kwazothi last Saturday sengisemamelodi ngezumntwana ifacebook nami nasengifonele nawo umama lapha efleti kungenile amaphoyisa uthathe impahla yabona mina ngahle ngajika ngasuka emsebenzini ngeza ngazofika endlini ngoba amaphoyisa ngabajike ukuthi abangilini la angilini ngangifika ngithi uhambi sange ngisamthola lo mama makwamanje sahlala lapha emjuleni uhamba lalo mfundisi wakhe le into azenzayo nje ngoba khona manje hambe ethatha izimali zabantu kodwa abantu imali siyabhadala lo past imali bamfuna abantu lapha uthathe iziwayenza isikolodo bathatha ifoni efuna ukubribe umntwana ukuthi umntwana angakhuluma ama-secret akhe ngoba yena lo pastor lo wayenzisa ifacebook yami yaboshiwe so wabaleka wamshiye njalo ebhilda mana kancane uthi lo pastor lo uyenzise umfana intombazana yakho i-abortion i-abortion lo mama akhe bathi angakhuluma uyabona so bamthengela ifoni okay le foni bathenge into khona sekahlale ebuye ezofuna imali lapha endlini hey so lo mntwana ngikhuluma ona 2 years wayemshiye vele kade selabo 2 months lo mntwana aphethwe iflu kwanele khona engenani labanaye ngathi wazohamba wabale kwamshiye njalo hamba uboyfriend yakhe pastor mna then kuthe emalangeni-ke ngabona khona wathola ikhodi umfazi walo pastor esekathi khona uthi uya-check-a ngemonday efonini yendoda yakhe wabebona izithombe lezo wabona kula ma-message akhe akho right so watshontsha le foni wangifonela ngoba wayebona ukuthi inamba efakiwe inamba yakhe so mina ngamtshela ukuthi hhayi wambuza ipastor Mashaka ngiyamazi ngathi yes wathi khona nomazi kanjani ngathi hhayi ngiyamazi ngoba wabaleka nomfazi wami so izinto ze-music ihamba lo mntanami so uthandana nomfazi wakho wathi umfazi wakho ungakuthumela ezinye izithombe ungambona ungasho ukuthi ngathi hayi ngithumele wangithumela izithombe zakhona then ngamtshela ukuthi nguye lo mfazi wami beyifamily yami watshela umfazi wakho wathi hhayi mina
la bantu ngabantu enginabo echechi laba bazabantu esisho family yami uyabona. So wena vele lo mfazi lo mfazi lo mangaza vele endlini namhlanje athi baba sengicolele sengisakufuna uzoyenzani? Yena ngoda ngazacole vele ngoba into zakhe ziningi kakhulu azenzile ngoba akusikho lokho umjolo kuphela ngoba bekajole hlanganisa into ezemithi thola imithi lapha endlini into eziningi ezingacedakali ngoba ejotshela ama-documents nezimpahla wazihlalisa kumakhelwane. So umuntu ojola ngendlela kanje hayi sokunzima ukuthi bamthatha ucambile ngoba kube njalo sekabalekile bangisala ngisetshenziswa ngathola umfazi uthatha amaphilisi awe-HIV wathathe from 2013 engangitsheli. So angakutsheli wena angangitsheli. So mangihambisa lo mntana eFacebook ukuthi bayemgcina esibhedlela lapha eklinik mangifika khona ngicela ukwenza ama-test khona banjeda phela lo muntu sine-file yakhe naye mangibatshela isitori ba-check-a bangibiza bathi uyabona uyathatha ama-tablets lo muntu naye nefihla ngoba benhlala ngibona amanzi nanje ebusuku uyawoma ebusuku kanti unamanga ukuze ama-tablets ngesitayini yabo ewafihla yabo. So uyabona ukuthi into okudala vele acala ukujola akacali manje indaba zomjolo owajola futhi ufika lapha ngoba ngeza ngo-2006 mangifika la ngathola ukuthi uyajola amkhuza ke indaba zakhe wahlala futhi wabaleka indaba zomjolo futhi bengimbonile. So kwamanje-ke ngithi umfazi ethi ngamthatha ethi ngiyambeka endlini ngoba umuntu ongcole kakhulu and ngumuntu ohamba ebheja amadoda khuluma nje endlini kakwazi ukuthengela noma umntwana izimba bayenze anything endlini encane kodwa uthatha izimali zonke siyanika amadoda lapho afika kodwa ajola naye uyokhipha imali athi through yabo. And namanje bezama ukubaleka befithi baya e-UK lama-message abethiyona abanye abantu ama-message ukuthi baqala ukubaleka baya e-UK. So ube careful la kanye ngathi sekafihla ama-documents wonke lawa into zonke lezi yabona la ngale kumamazala la umuntu osebeke wafika ukuthi uyamazi ngoba mamazala wakhe nawe uyamvela nabakiko bayamvela bama naye into ezigcolile ngoba namanje mathi yabiza abadala ukuthi uhlale phansi ukhulume labo bali bakho ngalobola khona uyala vele umama wakho ukuthi abantwana bakhe bazazilungisela izinto. So kule ndaba zokuthakatha eziningi tholakala imithi njolo awunaqiniso wenza ama-fraud wayenza i-fraud wakhipha thathi i-ID akhazini wakho wafaka isithombe sakho wazibiza ngalelo gama mna nje yade hlala imbiza Princess Ndlovu igama likakhazini wakhe angazi wafaka le i-ID yakhe wafaka isithombe sakhe u-ID yakhe. So uyabona ukuthi umuntu ongathembakalanga umuntu vele kanongcolileyo ukuthi hayi namanje sengisaba ukuthi ungahlala endlini angeze akufakele i-poison ukwatsha ukuthi angifakele something ekudleni wahluleke yabona. Kazi konke lokho nginobufakazi abantu abagcweleyo abangakutshela asibili ukuthi umuntu uyajola abakwazi isilo abangani bakhe abantu abaningi abanye sebeke wabatshela vele ukuthi naye uyajola ngalo mfundisi yabona omNigeria umfazi wakhe futhi lo muntu yabona la u-admire umuntu onomfazi wakhe umuntu nje ongcolileyo. So u-admire lo umuntu wasekhaya umuntu wasekhaya esivalo but umfazi wakhe vele uyayazi vele umfazi wakhe approachile ngoba nge-Thursday ngithola amanamba lapha khona umntwana wakhe crash. So ngakhulumisana naye ngoba nge-Thursday izolo ama-social bangifonela apha kuhambe kuma-social sithi khona na ufuna abantwana bakasakwazi abantwana bakuphi ngoba abantwana bekwikhi manje laba bayi-2. So sifuna abantwana ama-social bamtshela ukuthi dala ungekho namnika i-appointment yange-Thursday kwenzela ukuthi i-Thursday lesizodami ngithola isikhathi sokuthi ngithole umfazi kadimala abe khona lapho mayesiza kuma-social nalabo abantu abakolodayo labo babe khona eduzane. So kube yi-secret ukuthi ngifuna ukuthi nje ukuthi yaza kabe lo mama lo mthakathi yazi umuloyi straight usifebe ngoba khona lapho ngithola ukuthi wethatha amasokisi ami nga-1111 nephenya ingcolile kuhlala ngimbuza ukuthi akuphi athi yena hhayi akawazi nakabhekanda lokho uyayibona. So mase ngisiyazithola ngazithola ukuthi zisebreaking silale mithi phakathi yabona. So walahleka ama-photo omshado asene-6 alahleka manje ngiyafika manje wathola esehambile manje ngitsheka sambo ngithola ukuthi wafihle lapho sambo lapha endlini yabo ngingacabangeli khona ngahlangana lale mithi phakathi
Hey. Right. Sifuna ukuthi sifonele lo pastor Nigeria before alala. Before kuba late. Yani umuntu futhi onamanga ngoba ngizathi uhamba atshela abantu athi khona mina ngabhiza umfazi ngiyamshaya ngiyenzani. Okay. Yekho right wona namhlanje futhi ufonele lo mnyusisi omunye emthredeni namhlanje uthi wayahamba khuluma izindaba zikankosikazi wami naye ezitshela mina babe emthredeni abosisi. Yabona lo sisi wabatshela wathi nakayazi indaba leyo njalo kabazi ngalo wakhuluma ngayo. Okay. All right. Ngicela ukuthi wena uzobe ungena e-comment section uzwe ngikhuluma nalo baba lo umNigeria. Ngifuna ukuthi ngimfonele khona manje sizwe ukuthi why ende inzo injalo and sizomtshela ukuthi sasa sifuna ukuthi ubheke lapha ne-Facebook uzobe ugcwele yonke indawo kusasa. But ngifuna ukuthi ngimtshele, ngifuna ukuthi ngikhulume naye kuqala. Ya vele awukhuluma ngoba yamazi manje babonke yazi manje. Babonke. Anti uPastor Marshall. Ya Pastor Marshall uko Pastor Marshall. Okay. Inamba nginayo anti ngithumele yona inamba nginayo ithi ngimfonele ngizokufonela back ngicela ukuthi ungene e-comment section then uzozwa ngikhuluma naye vele. Ngene ubani? E-comment section lapha na e-live ukuthi uzwe vele ngikhuluma ngaye. Okay. Alright. Alright but ngizokufonela back. Hakuna wale madari zandano nchengeta baba hapana wale ndano nchengeta akiwa baba wati singu warusha kamukadzi wawa nekuurigwa nemukadzi uju ukuinda gaitwa pastor toyeko pastor muliko eroko tiku yako pastor Mbona kuti ababudi lipa uyu. Pa WhatsApp is aina utika tu ini. Vari po wani utika tu. Let's open the ina mire tuani. Pastor Marshall. Get off on the direct. Get off on the direct. Pastor mekuvabata. Right. Pastor, tiri kuuya tine number imwe. Ndikaiti tione imwe number ichi pane 2 numbers. Let's try the other one. Ikaramba zvinoreva kuti vanenge varara. Ikaramba zvinenge kuti vanenge varara. Pastor Marshall, tiri kuuyako. Pastor Mashi, we are coming. Varara. Kana kuti vari kushadabura. Hello. I'm good now. Are you, Pastor? Are you already sleeping? Hello? Are you sleeping already? I'm what? Are you sleeping already? Am I disturbing you? How are you? I'm good. Who am I talking to? You are speaking to Sisimeli from the media. Talking to who? Sisimeli.
Nelly. Yes. From where? From the media. The media. Yes. What is happening? We just wanted to hear your side of the story concerning the lady that you ran away with, a married woman. Hello? Hello, Pastor, are you there? Hello? Yes, Pastor, can you hear me? Yes, I can hear you. What are you saying? I am saying I'm calling you in connection with the allegations of the of somebody's wife that you ran away with, or that you are currently staying with, but the lady is married. So I just wanted your comment on that. You're saying, what's your name? Sisimeli. Mr. Mary. Yes. From where? My brother, how many times did I repeat? I said from the media. From the diaries media. Yes, from the diaries media. Okay. So let me hear you. What are you saying again? I am saying there are allegations that you ran away with somebody's wife. I wanted your comment on that. Somebody's wife? Yes. The lady by the name of Noma, is it Noma Kawe? I'm not sure about the name. But you know the lady who stays in Pretoria, apparently that you were having an affair with before you took off with her. I ran away with her. Yes. Okay. So what are you saying? I am saying can you please comment on that? Is it true that you are staying with this Nomakawi? I'm not staying with anyone. I'm staying on my own. So are you dating this married woman that I'm talking about? I don't know what you're talking about. Oh, so you're not dating this lady actually? Yes, and where did you get my number from? I got the number from a very reliable source. And apparently, unfortunately, I cannot reveal who the source is. Excuse me? I got your number from a very reliable source, and unfortunately, I cannot reveal who the source is. I can't even hear what you're saying. My brother, open up your ears when I'm talking to you. I said, I got your number from a reliable source. Open up my ears when you're talking to me. Yes, I'm talking to you because you keep on saying that you don't hear what I'm saying. I have to repeat myself 3 times, 4 times, and you're saying you don't hear what I'm saying. Speak nicely so I can understand you. Okay, I am saying I got your number from a reliable source, but unfortunately, I cannot tell you who the source is. Anyway, it's fine. Our conversation is being recorded, so finish what you're saying. I don't know what you're talking about, and I'm not with any woman in my house, staying alone in my house. Okay. No, if you say so, my brother, but apparently we are still investigating you as well. And if we find out that really this lady, because remember they are to go to court next week, and if we found out as media that indeed really you took off with somebody's wife, then my brother, we are coming after you. You don't just threaten people like I'm not threatening, it's a fact, my brother. I'm not threatening you, it's a fact. this conversation, and I'm glad that the number you're calling me with is showing. So that's my number. That's my number. That's my number. This one, that's my number. You can take it. I'm recording the call as well, as you know. Right? I am saying, I'm not threatening you, my brother, but it's a promise. It's a promise. Didn't you take, there are allegations that you took a minor to do abortion. There are also those kind of allegations as well. I did not take anybody's wife, right? Thank you very much, my brother. It's yet to be found out as well. So thank you for your comment, my brother. If you don't know anything about it, thank you very much. Keep in mind, you are talking to Sisimeli from Sisimeli Diaries. Bless you. Nine. Nine muna uri anzani sugara nemunhu saka vanhu havana kudanana indatozvihlovesa pakuti tiri kukuinvestigata mangwana hamboindi kunoona mukadzi yeye
zvotorambana chete. Mira ndifonere baba vaya vadzoke pano. Zvotorambana. Ndakanga mokumudze mapirizi naimi. Ai mapirizi aizoiti unozoluka unprofessional ndika ukaudza munhu zvemapirizi pa uyu achizoiti uchibva kumedia achizobudi. Anona. Manigerians kuda kutivhundusira kwa ndaona namba yako. Ungati tovhunduka sina ni basa rose zvizvo. Ini zvakaoma. Sibabairi. Katopedza so. God bless you. Hello? Hello? My brother? Yes. Umuzwile? Iyalile kimi lapho kulokhuza lawo yasi. Awu, so awuzwanga lutho. Hayi akuna ndaba uzoyirepeata ilive akuna ndaba. So upastor lo uyayala vele ukuthi yena akahlali nomuntu vele uhlala ewane emuzini wakhe and akajoli nalo mama and akathathanga lo anybody. Ngathi wena my brother, we are coming after you. If ever you know that you are lying, just know you are coming after you. We are not playing. So what in Kuluma ngoba ngathi you are talking to me from the media and hey in number laying ngathi this is my number, you can take it if you want, because all these calls that I'm talking to you are recorded. So when we are after you, wayala vele yonke into wathi yena vele akamazi lo akajoli nalo mfazi usilali ayi1. So andikuthela athi la akavu. But manje kusasa ne I'm sure kusasa uzotshelele lo mfazi lo ukuthi kunabantu bangifonele bangithreaten, because what you are threatening me, my sister. Ngathi no, I'm not threatening you, it's a fact. I'm telling you facts that we are coming after you. It's not a threat. Go and report where you want. Yeah. So kusasa ngizobona ukuthi hayi maybe kuzoshuba nalo mfazi wakho lo uzomtshela ukuthi hayi abantu sebaqala ukunithreaten manje ansazwisisa ukuthi ngiyenze njani. Angibona ukuthi le into izochubeka phambili le. I don't think so. But we'll wait and see, because kusasa zizovuka. Avila, I want to see you in my inbox. I've got juicy for you, V11. So kusasa kuseni zizovuka simu poste ma V11, simu poste diaries, simu poste kumvenge vele i message and nalo mfazi wakati sizomposta tu sinike ama picture uthi simfonele lo simposte nalo mfazi. So sizobaposta bonke kusasa. Yeah, uposte wayesa ukumposta lo mfazi. I was given consent with you. So mina ngizoyiposta kusasa vele because wena unike igwahead ukuthi siposte bonke. Si expose. Yeah, postal bonke. Kuthi washiya abantwana abantwana bayi3 wabaleka ngeboyfriend. Yeah, yo pastor Nigeria. Pastor Nigeria. Igama lakhe uthi uMashala ne. Hayi anti ubhalile phansi lapha namalawo amagama khona. Inumber yomfazi asinayo guys. I was trying to locate the number for that lady, but I can't seem to get it. I wanted umfazi wakho. Ngifuna umfazi wakho. But my problem ufona ngama private lapha abefone khona ebantwini ayila number yakhe ngoba uyayiita. Maya bakabuda mubaba uchinchile phone number wabona. So phone number yakhe entsha nobody knows it. When she's calling, she's using a private number. So akhona inumber yakhe asinayo. Asasebenzisa lezane ezinye zakuqala. So sikafona ama private ule number yenye mara usebenzisa private. Mara ke Thursday kuzoba simple ngoba nge Thursday uzobe lapha kuma court, right? Uthi se Pretoria. So guys, those who are in Pretoria ne ubudi kade inviter ukuthi Thursday they are going to meet the social workers in Pretoria, right? So those who want to go can go and support him and hear the full story. So please, if there is anybody who is in Pretoria who wants to go and meet with the brother and he listen to this story and record and take pictures and record this lady, you are free to do so. Yes. So keep like Facebook, like internet, anyway. Okay, sizompumisa yonke indawo uzophuma everywhere kusasa kuzobe kune news zakhe vele. Yeah, kwenze that mabe plan ukuthi bayabaleka mhlawumbe uthatha ama document wayevele sewayenzile kwenze asema airport kube lula lalapho uthi kuma social
abantwana bahle bampost kwenzela ukuthi konena abantu babonta akala right kodwa ngathatha abantwana simuntu o right yabona. But wabaleka washiya abantwana bayi3 and the youngest is 2 years old. Indemshiye egula khona lapho. And washiya umntwana 2 years egula guys. Wabaleka ngeBoyfriend washiya lo mfana lo muntu lentombazana lo mntwana we2 years vele engenamama vele egula. What was the pastor's name? Pastor Marshall, what? I've got the surname with me. Uchu. Pastor Marshall, what? Pastor Marshall, who? Uko. Pastor Marshall Uko. Yeah, Uko. Pastor Marshall Uko. Pastor Marshall Uko. Yeah. And also Pastor church Tabong good church ne. Tabong good church. Yeah, the Tabong good church Emamilodi. You know, shala lapha Cosmos City States ne. Okay. All right. Umfazi yena ngakibe ekhaya ku Jimiston number 48 Ellisburg ne. Number 48 Ellisburg. Yeah. But posting here before the court case, is it not going to jeopardize your case? Come again? Like posting here, exposing here the way you want it to be exposed before a court case, is it not going to jeopardize the case? Ngathi ukuthi so masingamfaka internet kusasa, is it not going to jeopardize your case? But what andine proof anjo athi manje ngivulile mina manje angazi mara kuma social worker I don't think ukuthi zaba ne problem. No, izobe nayo i-problem. Mauchi niya court. Kumele siposte after the court. Okay. Kumele iposte after the court because asifuni ukuthi ijeopardize ikesi yakho vele. Okay. Post them Thursday after the court or Friday ekuseni. Oh. Yeah, Friday. Yeah. This is the Thursday. So when amabuya vele ekoti sizothuma abantu lapha ekoti bazokusupporta vele lapha ifamily yakho yama-diaries izokusupporta, and then mawusuka khona lapha ekoti uzositshela ukuthi uhambe njani, then sizomposta after lokhu kuphelele lokuphelele lokhuyana. Okay. All right. Uyabona? Okay. All right, but one is clearly ukuthi please take heart and give yourself time. Manje wena so yazi le indawo le, but anyway ku right. Sicela ukuthi wena usithandezele ukuthi inhliziyo yakho iphole vele, usheshe uphole, ungacabangi nalesi sifebele sena. At least uNkulunkulu ukubonisile before kungenzekala anything sesibed too much ukuthi lo mfazi uyenza kanje. Sicela ukuthi wena ubonge uNkulunkulu ukuthi hayi uNkulunkulu vele ngiyabonga nalokho konke ukuyenzele khona vele ungibonisile ukuthi lo mfazi uyenzani kuyenzekalani. Abantwana bakho vele look after your kids. Gcina abantwana bakho vele, support your kids, look after them. Anti yena obashile vele. But into engiyaziyo vele i-boyfriend iyakuthanda usendodeni. As long as usuka endodeni, i-boyfriend angeke isakuthanda. And sikhuluma ngemuntu ne40 years lapha. I-boyfriend izokubona amantombazana ama20 something wabona uzogijima nawo vele ashiye lo magogo lo so sikagugile vele lo wayibona. So just I know kubuhlungu my brother, it's not easy ukubuhlungu, but ngifuna ukuthi uyithathe njengendoda wabona abantwana vele. So manje ma wena usemsebenzini ubani usala ngabantwana? Abantwana bashiya kwabanye abantu yabo. Yabagcisa abanye abantu yawo. Sometimes angihambi yayike eminye imisebenzi yake. Yeah. Eish. And manje uyacabanga ukuthi udivorce officially nini? Very soon uyafana akulasizwa.
akula sizo kumele udivorce uma udivorce vele sesiyakudingela umfazi laphana ediary zakhona ama-single mothers vele afuna nawe indoda wabona uwazi ukuzitholela umfazi laphana uhlale naye kahle hayi umfazi budi umfazi uzomfuna ngelinye ilanga ngathi uyazi ukuthi vele ayidliswi ipapa vele uzomfuna umfazi ngelinye ilanga angeke uyidlise ipapa uyidlise isadza no izofuna umfazi and lo mntwana omncane lo uzofuna omunye umuntu vele azombiza umama nisafuna ukukhuliswa vele umntwana wabona usafuna ukukhuliswa vele lo mntwana so it's too early ukuthi wena utshele kwamanje ngiya-understanda because vele usenayo ipain uyabona but after hayi ngicela ukuthi take every day as it comes kancane kancane kuzophola lo njale iyekele ihambe but uNkulunkulu uzomlaya and uNkulunkulu uyabona and uNkulunkulu akaphuzi uzodila ngaye so ngifuna ukuthi before uhamba because sinawo ama-sisters wethu mandebele people speaking maybe bafuna ukukhuluma nawo bakunikeze ama-2-3 words of comfort bazothi hayi abangathi simele une-favor makuthiwa amashona akhuluma amashozi weshona uyavula amalayini thina usavuli kundaba right guys, I'm opening lines and if you want to speak to your brother, you know the brother, you can hear from the voice the brother is hurting. He's actually hurting, guys. It's not okay because these things are recent and they are still, series of events are still happening. So he's not yet okay, guys. So if you've got any word of comfort that you want to speak to him, right? This is the time. I'm just going to take only 3 callers. Feel free to come and talk to him in Ndebele, you are free. Feel free to come and talk to him in English, you are free. Auntie. So I'm opening lines only for 3 people so that we need to leave him to rest. Only 3 people to call and give him words of comfort. Words of comfort. Do we have anybody who wants to say something to our brother? So buti uyile wahamba wena vele njengoba uthathele utholile ukuthi lo mama kade iphuza amaphilisi angakutsheli from 2013. Now uyile wahamba esibhedlela wena now? Yeah, kumele ya good move. Okay, wathola ukuthi negative. Thank God. Even if you were positive, it's not the end of the world, my brother. You were just going to live, your life knowing this is the new condition that I have, period. Okay, we have another caller here. Let's hear what she has to say. Hello, caller. Hello. Yes, caller, how are you? Hi. Caller, hello. Caller, hello. I think network yake. Caller, that's a network yake. All right. Do we have somebody, guys, who wants to speak to our brother here before he goes to sleep? Just giving him 2 or 3 words of comfort. Because it's hurting, guys. It's hurting. You can actually hear even when he's speaking, guys. It's not easy for these things to happen. To somebody else, to a man for that matter. Kuti umfazi vele just goes away with a man and leaves 3 kids behind. Hey, it's not easy, guys. It's not easy. Hello. Hello, Simeli. Hey, chipa mwe. Khuluma laye ukhona. Ke bhuti uxolo nyani shem. Wathatha ngomuntu wrong xa wathi uthatha umuntu ubeke ngapha endlini. Ungawazi ukuthi uthatha umuntu wrong. Ndithi kuwe ke kuzolunga one day. Buye kahambe. Sumthatha back lo. Akalunganga lo mfazi. Umuntu ungala trust, ungalathemba, akalalo uthando vele. Into ozenza wena uzojongana nabantwana bakho ubaphulise wena ngokwakho. If God give you another chance, uzathatha one day with a happy wife. But ngoku
just give yourself a peace of mind and relax and enjoying this, looking after your kids. Because lento ibuhlungu lokuvile inhliziyo yakho kubuhlungu nganishem. And it's bad umfazi enza into uyibona wena uthi lo into eyenzakala lapha endlini nonkosikazi wakho i-wrong uyayibona ungala into ukuthi uzayenza njani and awuze wambetha lo mfazi wayenza yonke into ento iyenza ngothatha endlini wahamba wamthi hamba wenza ibhizinisi waphinda yena wathengisa yonke into angasafuni ukumamela uthengisa ngekukhu ngekukhu ngiyakuthandazela imthetho unika amandla ke into le idlule ujongana nabantwana bakho bakhulise wena. You must pray to God and we are going to help you to pray as well. True. Okay, Simedi Papa. All right. Siyabonga sis. Okay. Right. Laba bathi bafuna ukufona na inamba ikhona laphana. Inamba ikhona laphana. Ikhona laphana. Awu. Inzwa imwana guys, inzwa ikamwana kakutoto dedi kuseri. Ende zvakaoma skana. Imagine mwana chibvunza kuti mama varipi unompindura kuti chi guys. How do you answer when a child is asking upi mom? Unompindura kuti chi? Kuti mai vakaenda nemwe murume. Zvakaoma guys. Unomudza kuti mwana mai vakaenda nemwe murume. Ende vakadzi makaoma ini. Tine vamwe varikuda kufona here? Alright, kana pasisina it's okay. I know kuti ndebere kukunetsai kuti muzokuluma panapa. Unaona. So brother, we'll be communicating. Thank you very much for your time. Let's wait up until the court case. Then we see how it goes and we take it from there. Okay. All right, it's okay, my brother. Thank you very much. All right. Anza arikuita live yana Shinso man. Arikuita live yana Shinso man ndi IT guy wedu. He's our IT guy. The IT guy wedu kuna Shinso man kuno ku club kuno. Kuna Shinso man kuno ku club kuno. Saka ndoko abari koko. Apparently andi simuno kwenda kuma andi si muno kwenda kuma kunonzoshi kuma bawa. Denda kudi ndano ku try life nditi koko. But my tickets anandi nawo ndapavanhu, my tickets anandi nawo FVVIP, my tickets FVVIP anandi nawo ndangopa vanhu kuti vaende kunakirwa kwa Shinso ari muno muRustenburg pa club pedu pa setup ndo paari. Saka inangu andikwanisi kuti ndasakwanisa kuti ndiende ikoko. Saka ndi IT guy wedu ndiyari kuita live ku page ikoko kwa Shinso. Right. Guys, Hans, your number is busy. My number is not busy because I'm not online. Number is proper live. Anditika. Nyaya ndo yatanzwa yo guys, machines kwira incoming call. All right. Hello. Yebo. Yebo njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Hayi lokho kuya ngobhuti kuleqiniso lami ngiyamazi kakhulu. Okay, lo mama lo. Lami kunje so bebuye eboleka imali kimi ebolekela yena. Lo mama lo. So vele wena nawe awazi vele ukuthi ukuphi lo mama lo. Sifuna inamba yakhe. Because bafona private number. Wow. Extend besithi bayingela lo baba. Izinto mina ngazi lutho. Yo. So kuthi uthi lo mama uyipoison musi. Hey. Yeah, but anyway, it was bound to happen. Sibonga uNkulunkulu vele ukuthi uhambile lo mama lo. At least Yes. Plus uzibonisile yena ukuthi umuntu onjani isifebe vele. So hayi siyambongela vele. I know ukuthi ubuhlungu kubhuti but on the other hand siyambongela ukuthi uzibonisile emhlabeni ukuthi umuntu onjani. Akahamba yofela le. Ngiyabonga my sister, thank you very much. Okay, bye bye. Yo, hanzi tinotovaziva mayava ichokwadi chitogwa namba baba munhu wasina kutomira zvakanaka inda vaitove customer inda kukwatisa mari ihure zviri kutogwa namayava. Hey, pakaoma guys.
but nyaya yemadzimba guys zviri mudzimba ani mazviona zviri mudzimba vafundisi kuna papa ukaona vana papa vakuti kwai hatipinde muofisi tiri 2 tite 1-on-1 votanga kuti kwai hei bvisa bhurugwa rako ndikushandire handika urizoti kwa kushandigwa usichashandigwi mweya wakushandigwa mugodhi wakushandigwa nyama ndoyoshandigwa watove mukirawa ndoma watowe ukaona vana baba chete votongotaura kuti vana papa vototaura kuti toita ma1-and-1 toda kushandira mashandigo rudzii aunoda kushandigwa mashandigo rudzii ora chipena mwari kufona veuk rikaitinzori kuchanda utatu kuti chii hello kola hello yes kola unjani ndiyaphila wena unjani yes uyaphila can I speak to Shona please yes go ahead baba ngavapfugame nemabva avo mairi vanamate chaizvo zvekunamata no the music should not be on this page, it should be on the other page. Okay, Taurine, let me check what baba ngavapfugame vanamate zvinofamba plus kuvana vari kuchengeta ndevavo ngavachengete vana tu vangani vakadzi vakatizwa nevarume vachienda vachichengeta vega ngavachengete vana ndevavo vakaita vana nemukadzi hapana chavari kuchema plus zvava kutaura zvekuti positive or negative zviri kupinda papi kwandi munhu ari kusorotaura kwandi munhu ari kuya kuzochemerawo pane vamwe here nhavedwe aiwa vanga vachengeti vana ndo vatanga isusu zvatinosisirwa vana ati vari vachiche kana dziri nhumbu asi chera usadaro iwe chera haipana kudaro chera usadaro iwe handisi chera ini aiwa ngavapfugame vana mari plus zvekuda kutsororamba vachingosorochema zvavari kuita varume kuzimbabwe vajaira kuti ndisi tinochengeta vana ivo vasingachengeti vana ndezvekwavo nhasi ngavachengete vana vavo handi vana vavo vakazvara naiwe zvakaoma mune shuwa kuti hamusiri munhu atiri kutsvaga pana paimimi nemacawemi hamusi nemacawemi vatiri kutsvagai no ngavatichengetire vanhu vakanyarara kuvaregedza kutaura zvemunhu kuti ari positive kana ati negative zvine basa reizvozvo nonsense murume mukuru vachitema aiwa muda kunzwira varume avatiti nekuti vashoma kungochengeta vana vanenge vasiyiwa mukadzi anokwanisa kusiyawo vana semu sezvavanongoita kusiyawo vana ikoko allright maita basa kola thank you very much zvakaoma ndezvakaoma izvi kola hello kola hello tingati vari kutoya chitotitedza mufoni vachitotidzirawo ndingiki zvino tingati kudi kola hello uri sei kola ndiripo zvangu ndiri kufanira kuseka kola vababa asi chinai nai vedu havana kana mwoyo vasikana wetsitsi kuwira baba vazisanopenga kola aiwa ijoke vari kuda kuita inombotinakidza pane dzimwe nyaya kuti murume ngaapfugama namatiremba yake aindiwo kumasowe sezvatinoudza namagroup but aiwa hapane iyi nyaya aiwa joki haisi kutomboita zvayo hello aiwa sisimeli muri kurira sisimeli patanga live yendevele macomments akawanda anga achiti maiwe kani live ichabhowa yowe maviewers achadropa sisimeli we are sitting on 450 aiwa muri kurira mami kurira zvekuti zvinozimatiri pana paiseri inyaya yekurira inyaya yekuti tinyatsohwanya zviri kufamba sei munodiwa sisimeli everyone loves you that's why tiri pano tiri kuchidhobha vanhu vanga vachiti ichazodzika ichazodi asi tiri kungorira zvakadaro I love you so much sisimeli and you're looking so beautiful paprofile picture handitomboda kudropa daramba ndakakutarisa
Thank you very much, Kola. You have a blessed day. What to change? What to have a blessed night. Bye, Sis Mary. Bye. Bye. Guys, zvakaoma. Guys, kana tisina mumwe guys nhasi tingatichigumirei pano. Ava vari kuitawo live dzavo padiaries ndivo vanoda kuudza kuti imi muitirai uko kumain page uko. Vari mumagitare vanombowai. Kuda vari pastage. Ndiri kutofanira yeshinzo wacho kuti live dzenyu itirai uko. Vachabatifwe kuda vari pastage. Dari pastage takwera naye nhasi. But guys kana ndimiwo mugonzo kuti Sisimeli vangu vari kwashinzo man guys kana ndimiwo. Muti wati Sisimeli vanga vari kwashinzo. Aiwa guys aidzonyatso kubuda handisi zvevana here zvana shinzo izvo zvoda vana vechidiki right. Guys pane vamwe here apasina ndichika so guys nyendo dziri kuitika idzi hanzi mai vaive muri muko mirai ndinodiwa kangamwa shinzo vanhu vanoimba shuga munoona mundu unachita live ko ndichijavha zvisingaiti pana shuga paya mongadi mai vai vanambofona ava asi vane vachativharawo futi vavhurira murume dhoi nhema vavhurira murume dhori gaitimbowatiwe gaitiwe akoni nguva yaende kunyenganisa vanhu ndongavavhurira baba vageorgia ngadei chaputika kudhara vafoni iyi foni iri kutoringa wani yatoblutika havanenge vavavhurira vanenge vatovavhurira ava ndo zvandikuona ini adzoka palive kupi shinzo handichaoni handisi kuona right guys chiko chatokuisigwa nevava alright guys saka morera zvakanaka ndika tobatana mangwana guys apa vasi kudavira ndikufona vasi kudavira kanzi manden yes nyaya yekwamutare shelter nemandi masa noti yekwamutare havasati vandiudza vekwamutare hasati ndanzwa kuti mwana yakaenda kuzimbabwe ini ndakataura kuti vanotifonera only kana mwana yabva kubotswana aenda kuzimbabwe because there's no need yekuti tinganze zvinhu iye asiko sekurena kwatakaita we can only do that kana mwana aenda saka naasina kuenda zimbabwe ini havandifoneri andika nyaya yatingatotaura nezvine zvayo ndeyekuhopely uya lorini uya kuwhatsapp takuda kuvhara vakufona manje kola hello hello Sisimeli. Hello, maswera sei? Maswerawo. Taswera. Asifuna ukudobha phela iyazi ukuthi ubhelo baba lo. Ule nkinga yomfazi. Isithina sakhe sahlangana nakho emulini lokho. Okay. Umfazi kabhutwani wambuyisa khona lapha. Wahlala even 1 month wahamba lomunye indoda wathi umntwana vele ekhaya ngalo. 1 month? 1 month esebenza ubhutwami wamdingela umsebenzi khonapha.
so wambiza wathi abuye khona wakhamba wayosebenza wakhamba le ndoda lapho esebenza khona. Hey, uyabona ukuthi kuyatholakala vele mina ayikho indaba enyowani sithi mina le. Hey, ya so umntwana uphi manje lo mntwana? Awukhona ngiyamgcina phela sithi ngiyamthola esibhisiketi lo mama wakhona useyindoda so yimntwana wami phela mina ngangilo mntwana wesayizi naye so ngabayenza ama-twins. Shame. So but lo mama lo uyeza uzobona umntwana? Akabuyi. Oh. Ngena ngale usele mntana uyikazana so ngathi ule 4 years khathesi. Hey, uyeza abafazi thina sinesibindi uyeza? Esikhulu kakhulu. Hey. Yani? Hayi but hayi uyeza uNkulunkulu uyabona one day uzokhuluma lapho uzobabuza izinto zabo. Mase iseklini ubaba lewana uzokhuluma nani. All right. Ikhona ukhiphe inamba zami. All right. No problem. All right, ngiyabonga sisi wami. Good night. Thank you, sir. Bye. Right. Guys, bye. Tobatana mangwana nditika musakangani tikofo kunamatsa nditika tobatana zvakare pachikamu chinochera nemusevandi handiti tichienderera mberi nemaprograms edu handitika. So guys, morara bo mara kuitire zvakanaka, stay away from negativity. Hanzi hairline yenyu yaita sei zve hairline yangu naipel ndinayo ini hairline hairline ndinayo zve kuda ndine mhashangu plus bvudzi rangu rakawanda, ndine bvudzi rakawanda kuwanda kudai bvudzi rangu zvokuti ratongosungwa zvarapa ndikariti bvurudai rinenge rakati bvurudai rakawanda bvudzi rangu rinotonetsa. Saka guys tobatana ndika good night.